mendengarkan musik dari D Project. Mula adi sing nyandang beling maafkan, setata bermain hati di belakang. Beline berjuang na elen ani makatan, nasib beline mengadadi pecadang kurang. Jadi subuh bahagia ngajak mani elenan, sing buin beli sangat mengharapkan. Apa buin beli nu sedang berjuang melupakan adine terbayang-bayang. Ampuran beli kaden tresnane menyakiti, ternyata harapan beline terlalu tinggi. Kadena beli satu-satunya di hati, ternyata beli salah satunya koleksi. Anda sedang mendengarkan musik dari D Project. Jadi subuh bahagia ngajak mani elenan, sing buin beli sangat mengharapkan. Apa buin beli nu sedang berjuang melupakan adine terbayang-bayang. Ampuran beli kaden tresnane menyakiti, ternyata harapan beline terlalu tinggi. Kadena beli satu-satunya di hati, ternyata beli salah satunya koleksi. Ampuran beli kaden tresnane menyakiti, ternyata harapan beline terlalu tinggi. Kadena beli satu-satunya di hati, ternyata beli salah Anda satunya sedang mendengarkan musik dari D Project. koleksi. Adi jegek kurenan beli, dadi bungan hajen beli. Uli nyuwunin metunangan, kanti jani bemekurenan, sing tae nemen beli nampingin adi. Yen sing ulian sayang, ulian
ulian tresna sing mungkin ada ngidang ngejang kepala. Beli bagus kurang nantian, suksama beli sebesar tiang, nampingin tiang ganti jalani, restu tiang subah melendang, sing anu jege cara juga si bidang. Ulian sibuk tiang jumlah ngurus pianang, kari esah ingatkan pepayasan. Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Toleng lanayang bersyukur beli gelahang adi, tak teringat teken tanggung jawab adi di jumlah. Beli sing kengken dia tentu yo beli lebihan, ini penting adi tetap perhatian. Tapi merasa aman, yakin satin nampingin tiang, tiang takut paling ngalih nelungan di sisi. Sing mungkin beli kabari, hianatin adi di duri, selera beli tu sing nawang jaket ulian pupon, nanging ulian adi tak tengetiken keadaan, sing demet nutin gaya hidup dipisahkan. Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Beli bagus kurang nantian, suksama beli sebesar tiang, nampingin tiang ganti jalani, restu tiang subah melendang, sing anu jege cara juga si bidang. Ulian sibuk tiang jumlah ngurus pianang, kari esah ingatkan pepayasan. Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Tone mekade bersyukur beli gelahang adi, tak teringat teken tanggung jawab adi di jumlah. Beli sing kengken dia tentu yo beli lebihan, ini penting adi tetap perhatian. Tapi merasa aman, yakin satin nampingin tiang, tiang takut paling ngalih nelungan di sisi. Sing mungkin beli
Percuma ngarepan nak luani tonden gelang Diastun makelu nyalanin hubungan Liunan pahit nih rasa ya Nih cara jani Tresnan beline dadi korban Besanget percaya Kadang kala di sekan kegelapan Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Si malu saja Manisane rasa yang beli Adi tulus terima kekurangan beli Menjanjilah kasta tersatya Nanging sing mekelo Manis tresnane karasa sayang Disuba menjohan Ditua disuba mulai berubah Yen beli nelpon ngaku cuma Padahal dipesu Ditu beli dadi nyansan curiga Kadena dibeli tu sing nawang Kengken pejalan di Beli sadar pura-pura kuat Beli beyakin kau sing idam bertahan Yen sifat adik kekini Sing jecepo pindo adi mopokin Nganggo alasane sing jelas Bien adi bedus sing nyaman ngajak beli Tegarang jujur orang Pangsing sia-sia beli bertahan Ngarepang bahagia nanging lareni tepuke Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Si malu saja Manisane rasa yang beli Adi tulus terima kekurangan beli Menjanjilah kasta tersatya Nanging sing mekelo Manis tresnane karasa sayang Disuba menjohan Ditua disuba mulai berubah Yen beli nelpon ngaku cuma Padahal dipesu Ditu beli dadi nyansan curiga Kadena dibeli tu sing nawang Kengken pejalan di Beli sadar pura-pura kuat Beli beyakin kau sing idam bertahan Yen si
Jani beli bayakin kau sing ngidang bertahan. Yen sifat adik kekini sing jecepok pindo ati mok bokit nganggo alasane sing jelas. Yen ati betul sing nyaman ngajak beli tegarang jujur orang pan sing sia-sia beli bertahan ngarepang bahagia nanging lareni tepuke. Manis si malu, pahit rasa yang si duri. Ada adik jani anggon beli tunangan. Tiban-tibanan beli saja, nampingin nanti sebilang Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Seancam apa tagih hadi beli isinin beli nyerah ulian beli sangat sayang. Yen pipis beli nungi dan ngalih ngelahang adi butuh perjuangan. Tias tunadi kapan nelponin beli ada perlu adi maret ngabarin beli. Modal bitresnelan materi wajar ditakut terhianati. Pangsing bocol beli ini ngetohin adi. Bising jekal ngelarang adi yen kal melali kemumai. Asal adi tetep agak taken janji sing kal nyanatin terus nesuci negelahang beli. Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Seancam apa tagih hadi beli isinin beli nyerah ulian beli sangat sayang. Yen pipis beli nungi dan ngalih
sing bocor beli ini ngetohin adi Dwi sing jekal ngelarang adi yang kal melali kemumai asal adi tetep agetaken janji modal bitres nelan materi wajak ditago terhianati pangsing pocol beli ingetohin adi bising jekal ngelarang adi yang kal melali kemumai asal adi tetep agetaken janji sing kalian natin terus nesuci negelang beli Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Dan beli mula saja Liu beli ngelah kenangan Dugas beli dan kenal ngajak adik Pusing perlu adik takut Teken ken beli ipidan Boleh tusing Buin lakan macem-macem Adi buin sang saya Teken kesetiaan berlini Jas peniup pilihan di sisi Tua adi ane di hati Terjejah adien ada Anak lo ane jegeng ngode Di hati beli subema tulis Tua adi ane paling manis Sing ada anak lo alenan Tua adi ane ngelahan Deragu apa buin bimbak adi super Dadi pilihan
mendengarkan musik dari di Project. Jadi kena-kenaan pasangan beli kepedean konden makelo makenalan sakit bertumbuh perasaan cinta. Inilah pilihan ilu bukan ngamang harapan kita masih kendagan beli enggak merasa jatuh hati ken kilo.
Sesakit kini di ngemani harapan. Kaden saja adi sekan sayang. Ternyata beli tua mengisi kekosongan di saat adi merasa kesepian. Sakit sekan sakit, ini rasa yang beli, rasa sayang beli kecampahan hati. Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Amun tersubah tulus ban beli menyayangi, nanging adi tusing tak peduli. Ternyata kini rasanya yang damang pedidi, buah gak enak rasa kecewa di hati. Sakit sekan sakit, ini rasa yang beli, rasa sayang beli kecampahan hati. Indah yang beli sekadi-kadi, sejinak-jinak merpati, nganah nih kalem nanging nyakitin nak wani. Adi sing ngelah hati nurani, gak enak beli frustasi. Suksa adi beli pamit undur diri. Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Amun tersubah tulus ban beli menyayangi, nanging adi tusing tak peduli. Ternyata kini rasanya yang demen pedidi, dua gak enak rasa kecewa di hati. Sakit sekan sakit, ini rasa yang beli, rasa sayang beli kecampahan hati. Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Indah yang beli sekadi-kadis, jinak-jinak merpati, nganah nih kalem nanging nyakitin nak wani. Adi sing ngelah hati nurani, gak enak beli frustasi. Suksa adi beli pamit undur diri. Indah yang beli sekadi-kadis, jinak-jinak merpati, nganah nih
Yen suba ada ngelahan tusing lekar dari halangan semangat beli berjuang pangidang kata syarat dot ngelahan dumugi adi nerima tresnan beli. Anda sedang mendengarkan musik dari Di Project. Yang ngelah ke 9 nyawa anggon beli ngatohin adi tusing lakar makire pasien nanti beli kau di kalangan dua adik asiki di haten beli tak lo paling sempurna manis kenyaman adi manis paras ayu geus tatang guling beli langin yen adi nyledit beli sekadi pana asmara nusuk jantung beline jengin adinak mula jengin sengkal ada alasan itu sing nganggon tunangan wata abdi na paling tresnain beli. Anda sedang mendengarkan musik dari Di Project. Yen ngelah ke 9 nyawa anggon beli ngatohin adi tusing lakar makire langsung kaki beli kau di kalangan dua adik asiki di haten beli tak lo paling
Leduag adi mangli harapan, setulus hati beli nyayangan. Beli cara tisu menghapus air mata adi di saat adi menahan sakit patah hati. Jani beli subesar dan kenyataan sing nyandang adi sayangan. Apa ben mencintai adi sepenuh hati, perasaan adi tertinggal hanya untuk mantan adi. Ampurang beli yang terdini mencintai, tresnan adi reting kanan belok kiri. Kaden sujat beli tresnane nancap di hati, ternyata beli dadi pahlawan pengganti. Ampurang beli yang terdini mencintai, tresnan adi reting kanan belok kiri. Kaden sujat di tresnane deket di hati, ternyata beli dadi pahlawan pengganti. Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Jani beli subesar dan kenyataan sing nyandang adi sayangan. Apa ben mencintai adi sepenuh hati, perasaan adi tertinggal hanya untuk mantan adi. Ampurang beli yang terdini mencintai, tresnan adi reting kanan belok kiri. Kaden sujat beli tresnane nancap di hati, ternyata beli dadi pahlawan pengganti. Ampurang beli yang terdini mencintai, tresnan adi reting kanan belok kiri. Kaden sujat di tresnane deket di hati, ternyata beli dadi pahlawan pengganti. Ampurang beli yang terdini mencintai, tresnan adi reting kanan belok kiri. Kaden sujat di tresnane nancap di hati, ternyata beli dadi pahlawan pengganti. Ampurang beli yang terdini mencintai, tresnan adi reting kanan belok kiri. Kaden sujat di tresnane deket di hati, ternyata beli dadi pahlawan pengganti. Anda sedang mendengarkan musik dari di Project. Bali sedang bahagia, uling aminggu raseyan sing berkurang. Apa mula musim hujan, apa beli gen aneh merasa sekan sejuk ke
dijaga. Hukum belian kan titega, ngai adi tu sing bahagia. Tu sing kan sia-siakan anak lo cara tadi. Jegek di sisi lan jegek di hati. Anda sedang mendengarkan musik dari Project. Apa mula musim hujan? Apa beli genane merasa sekan sejuk kerasa ya. Ternyata ulian ragan nadi, subanya dia nerima beli. Tu sing dua sekedar mimpi. Kenyam adilah kat dijaga. Hukum belian kan titega, ngai adi tu sing bahagia. Sing kenal kan nganggon pelampiasan, takdir beli ulang menjaga adi. Hari-hari bahagia dewek beli, ane jani merekan dimulai. Oh, ternyata hulian ragan adi, subanya dia nerima beli. Tu sing dua sekedar mimpi. Anda sedang mendengarkan